Pa ova vijest zaista mnoge iznenadila, mnoge je potresla, a mnoge je navela na raznorazna komentarisanja na društvenim mrežama. Kako se navodi u domaćim medijima, Vesna Čipčić prošla je kroz jedan od najtežih trenutaka u svom privatnom životu. Nakon više od 2 decenije braka, došlo je do razvoda koje je zaista mnoge iznenadio. Prema njenim riječima, upravo taj trenutak bio je jedan od najvećih udaraca koje je doživjela. Otvoreno je govorila da je razvod nakon 23 godine ostavio zaista dubok traga, ali da je uprkos svemu nastavila dalje. Posebno je naglasila da joj je najteže bilo zbog djece i porodice. Nakon tog perioda povukla se iz javnosti i vrijeme provodi daleko od očiju javnosti, pokušavajući da se oporavi od svega toga. Kasnije čak znala i da se našali na svoj račun, govoreći da možda nije talentovana za brak. Ipak, njen život nije stao tu. Nakon razvoda bila je u vezi nekoliko godina, ali ni ta priča nije potrajala. To pokazuje koliko njen emotivni život nije bio jednostavan. Iskreno, ovo je jedna od onih priča koja pokaže da čak i ljudi koji dijele snažno i stabilno nešto prolaze kroz stvari koje ih slome, a razlika je u tome što neki uspiju da se ponovo i podignu. I pored svega što je prolazila privatno, njena karijera ostala je i dalje jaka. Publika je pamti po ulogama koji su obilježile jedno vrijeme, posebno po serijama i filmovima koji se i danas gledaju. Nakon što su ove informacije ponovo izašle u javnost, mnogi su komentarisali kako iza osmiha poznatih ljudi često stoje priče koje nisu nimalo lake. Na kraju, ova priča nije samo o razvodu. To je priča o životu, o padovima i o tome kako neko nastavi dalje uprkos svemu. Jer nekada najveća snaga nije u tome da što padneš, nego da zapravo i ustaneš. Mnogo je bilo priča o svemu ovome, ljudi su pričali zaista mnogo toga i ljudi su komentarisali i njen brak i njen život, pa se mnogo puta i spekulisalo o njenom razvodu. Ona se povukla iz javnosti na neko vrijeme upravo zbog tog razvoda. Pričalo se također da li nju ostavio zbog mlađe. Raznorazne bilo spekulacija, naravno, ali ona je i dokaz kako jednostavno neke stvari se mogu desiti, brak može da se završi, ali čovjek uvijek treba da ustane nakon i svakog pada.